sanction rop jong ka BJP ke NDA kalasya penpra apo Bihar kane ka khenrum khenram akaminit ka bakhadu kalakta ka jingya telok bat ya samsit apreng ka JDU bat ka BJP shwa bat sedang ka election assembly 8,000 atusan haune ugnai ubanwan kata haka hendru tarik bat khatwe tarik hapo ka jala Bihar ka jingya telok ka barabor apreng ka JDU bat ka BJP kalapoi syaka jingkhang linti ka jingalang patai kubor bayat trelang kapal abu banlong hakapor sau baje jan miet menin kasngi lapen bena ya ka jinga te kular lapen sangeno layatu ba sum lapoi syaka jinga sutu jingmut wat haden ba uminti rangpa ka Bihar Samrat Chudri bat uhe ka BJP jong ka jala Dilip Jaiswal kibal apoi haka jingsa jong UMP ka JDU Sanjay Jha bat penbe jika jingya fer jingmut haka minit ka bakhadu shwa ka jing penbena bala bupor upslam haden bala pesange no ya ka jing penbena banya samsit inong ya lamba rangpa jong ka BJP Udhar Mantra Pradhan bat Nityanan Rai rengkat bat menteri kalai kawan jong ka jala Bihar Nitin Nabin ila tuitlang bat Chudri saka jingsa jong Ujha bat kilami no hakapor khandai siteng menstep namar ka jingya kran kampoi se nakaliang ka teng JDU kelas tang bat kular tiket segi kertong jongka wat la ka don haka jingya fer jingmut bat ka BJP wat la paro aryang manla kila mencur banyakun marsispa iweset haka ne ka election syaka ying derbar tauan jongka Bihar ka Banwan henrei hadu menta umpat la banya menjur lang akanu ke parti ban penyang kertong nakino ki konstituensi apreng kata ka jingbum tikna layo jingtit baka jingalang ka balalong ayung sa jong ukledu kaseng JDU Nitesh Kumar takin ai tiket ya ki katto kaningut ki kertong jongki haka penta panikong jong ka election naba ki sispa apui telikisit kirlek teput haka hendru tarik ugnai Banwan ka NDA kala penpena ya ka rukom ya samsit jongka napenta ka election sa kaying derbar kawan kabanta long ha ugnai Banwan akapa ka BJP baka JDU ka jana tadal kenya kun marsispa iweset akaying derbar kawan kabadon arspa sa pulai ngut kitkot laong menteri ka torkat preng Udhar Mantra Pradhan akasni ublay ken ai at khandai telikisit syaka seng RLM bat hendru telikisit syaka seng HAM kibadai ki parlok ka NDA bayalam daka BJP tangkini ki video ngin sai kenduk pat haki we pat ki video ki bayadai bakani ka election assembly jongka jala Bihar